Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Hello, bakit? Intan na. Daw tayo ni Jessimbahan. Wan, mabiit lang ang ganandro na kay. Agsagay sayak lang. Maladaw tan. Babaen, ti maladaw i Jessimbahan. Aya, ala. Mapantangarudan. Ala, Intan. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumuartan lakay. Agawid na ka din? Santay Inta pagpasyar bakit? Mangantay terwar. O sige. Oray agawid tan tumutla adagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Uwi na. Sigud na kastoy teraramidin ta kay. Agdate ta. Kalpasan ti panakimisa ta. Sa bagay mo't kedi Mala, mapantangarudan. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, Wan. Matuyan. Agyamanak nana. Adto iti bayad ko. Pagyaman na. Tumagay ka ba? Sige lang, pare. Ano siya? Tumagay ka. Jonathan, wait ka na. May salag. Ay, saan pare? Chat pare. Insardeng ko ti aginom. May unay ka lang din. May salag, pre. Awan mo dakas na. Hindi na kang pabainan, pare. Sige mga pare. May salang Ren, sana ko na yun. May salang tagay. Ato yo. Ang tugaw ko nga mina pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalaklaga ka matama no nakatakder kang agtagay. Tagay na. Kasta pare. Sige pare Ador. Inakon. Dito ka pa pare. Anya ka matan. Nailiw na ka makinistorya at kasano. Tunggal di mo simbahan tayan mo. Makapamis na kiti banding tayo. At danto pa nagsasango tayo, pare. Ag-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Uritas saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Nag-istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Kapeso. Andrew? Nabartek ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Alala. Arudan. Sorry napasubak. Pinilit ng pare Ador nag-shot. Sobra ka. Apa yan, naginom ka? Ala, mabiit lang ang mga laag iti panglabar ko ken ka. Taagpulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. At danay danon kanya kanak ko. Nagbarte ka kano'y dinamid sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo'y tarak. Subliam ka di manan. Sana na. Sana na maulit jay. Rumbang lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga mapasamak manan ti pagbutbut nga na.
Nagbaliw kan, Andrew. Pangaasim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang. Ikarigatak. Lakay, mawawa. Nalipatak mo itong tinagbalong tidan mo. O sige, mabidlang tayo na gumatang. Raya nak dituin, ha? Alaman nga ro, Lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa sirig de simbahan. Pagkatangat ngatan nga itidan. Ay, isya banta. Kaya makalapat ito ba ang sa Andrew! Okay! pare Ador. Papanan nyo? Balay tang sargaw! Boy ka, antay, tagpasyar, paray! Wah, sige lang pare. Adda ngamin papanan mi kan ni bakit. Agur uray di simbahan. Mabitay lang! May ka na! Magbitay lang! Saan pare? Kani, adda ni bakit? Umay ka gidin! Ha? Mabitay lang! May tanyakan! Ina. Awagan tulad ni bakit nun. Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo't nagsina kayo, pare. Ha? Ganag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May masterak. Datay na Pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabugaw niya, paray. Uwin pare. Nay, apa yung aslas si mamit matanti harak kita. Talaga kasta, pare. Tagay kiday. Uwin man. Nabayag namin nandiyak imin inom kahit. Kasta talaga, pare. Ang subli ka gini ti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapastakit dita ginom. Tanong man na ita. Di tanton maramid ti kasta Uwin man pare. Sige. Tagay lahat ng aruda. Napartak ka manan, Andrew? Ang bibiyang Demeter. Ha? Andrew! Aglisikan iti dalan ko. Manan, Andrew! Apa labdan na bartak. Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko Anya? Nagreklamo ka? Sino ti kumarik? Sino tinatured? Sangundag man! Sangundag! Andrew! Andrew! Bakit? Apay dagita? Apay? Di mon malagip ti inaramid mo idirabi. Apay? Gapuanam amin dagito Simangpit ka na barbarka. Kalpasan na, nagwala-wala ka manan. Imbundaris mo amin akagawaan ito'y balay. Kastaya. Pasensya bakit? Jak inggagara tinaramid ko. Kasano? Kat nagbarbarter ka man ngaminan. Sorry Narigat apayan ni pare Adog. Dagita kat kumpare mon ti patpatsem? Kas nakon bakit? Jak inggagara. So, pasensya ka matan Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang
Hello, pare. Awan man. Umayon ta. Sigurado. Agdi ko sa tabi. Rumor man ang tiyasawa. Kat na barbartek tumanin asumangpat. Sige, sige. Tiyan mo. Agbalbali mo tiyasawa. Rumuarak no madamdama bakit. Agdi ko sa klaan. Papanam. Kat awan mo't sirak iti trabaho ita. Ta holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rod apayan di kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdigusan bakit. Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Ta sigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpet. Ta sigurado nabartek manan day jay. Wen nga rod nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti panagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nakam day di tao. Nang, ti sumungad. Ano law? Amok nga ka dito pala dananang. Isa rumor ka dito. Ay, Ni Anto. ay, mabitla ang tapas kakagtanak ko, balasang ko. Abay nga, ka dito, Marilo. Nagawitan. Manji, Ah, agawid ka asiksika, Andro. ano niya? Agawid ako Nanay. Nandro! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtalda ka man! Di kayo makibiyang dito ta. Mga nada kayo tigutad-gutad ang nanay. Na, Ala, agawid ta. Marilaw. Manjang! Pero ba't dito balay dananang? Nganya? Apa di mo kaya di agawid? Dalalaki ma, ha? ang agtalda ka, Andro. Nay. Di mo tibagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayaw na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid. Dahil din Marilaw. Umaikan. Marilaw. Ayan mo. Tama pa, di na sabatan dito ayan, Terida. Marilaw, bakit? Urayan ka dito ayan, Terida, ha? Umay ka dito. Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Andro. Napanan na. Awanan nauman itaramid mo. Ura sino mo't siguro nga asawa. Talaga ang maumay ti kasta nga raramidam. Agbartag ka kalpasan na apaan kan kabilam ta sawam. Saan? Ayat nagdasawa. Di nakabalan na panawan na siya. Ayat nak ni Marilo. Marilo, asawang. Sa dino dayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo ngay. Kanata. Kailiwan. Sa kabayalan. Tagmay sa Marilo. Parok. Agawid ka. Tanabartek kan.
Ikagwalang-walang dito ita mga no pagtripanda ka nagitis tambay. Sap-sapulag ti asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, jak am-am mo ti asawa. Agawid kan, ta mga no day di balayo ti sapsapulan. Awan nga ro ti jay. Pimana ti asawa. Pinanawan ti ayat nga asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mangsapo iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyot mo, Andrew. Agpa-check up ka. Saanan. Agin pagtulat ta. Nugasat ko pa iti agbiag nanang. Agpa-check up ka, tap na gimbag kan. Uray mataya ko nanang. Na, anya ka din day tangay bagbagam. Awanan sir biti biyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, sana rumbang a kwestiyonaram ti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang. Di mo pabasulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan. Pabasulam ti na marswa. Sana. Ha? Imbes sa sidiram ti Apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan katakasta ti bagbagam? Pakawanan dak nanang. Jak nga minin mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab-aburido ako launayen. Nala, di ka unag pampanunot, anak ko. Agkararag kakitdi. Katkid dawam ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Usak ti agyangar ka dagiti bulbulongay ng lahat. Tapno maimbagan tuya ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapi mitya basiti di minuwak. Awan matwartal apagpa-check up ko. Isu nga anusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang agkid daw iti pamakawan. Gapo ka dagiti madingay nararamid ko iti karlabas. Pakawarin na kuma. Pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalak iti pagbiag ko. Ingkatangan ka iti agas mo, Andrew. Marilo, asawa ka. Wen, siya nga ron. Naging inayad ka simrat. Isu adi mo nadlaw ti asideg ko. Agyaman ak. Walat mo ni ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklareng asimang bad. Ingagarak ti sana nagawawin. Baring makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Kat pakawanin na ko, ma. Agyaman na, Andrew. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Isu nakaurnong ak iti pagpaagas mo.
Anya. Limod nga da kontak mi kaninanang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. Agyaman ka. Kunaklano talaga di na kong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumaramon dagito insangpat ko nga akas mo. Tainton bikat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Diya kong sublihan ti sigod nga aramid ko. Biyag ti tao. Rumuarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka man. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Dinak pagpungtutan. No ibagak tagpaiso, didak matla palubusan armor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbul. Sa inton sumangpet ka na barbartag ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunaklangarudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Ado man nanti maitaya ita. Ado di braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan ta pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Wan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka. Tumaraya. Agpada ta. Kastamot tar aramidak. Awan maramidan dan ano timarikan. Wala. Narabian ka man na si Mang Pai. Nagapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo't. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburing nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barkada. Day tate kagurak nga ugalem. No da maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaan ka dito'y balay. Maburing nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta garamid mau. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kaya tentag eskwila. Awan mo't mas drakak at trabaho. Kasano ang makastrak ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, kasi kasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Yang Yarlin, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie. Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol ako niti sabaling armak. Anya? Kasta ka kadya talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie?
Saanin nga uso ti pakipot ita apanawan. No kaya't nak, ibagamon. Tadi tan tumutla ti tungpal na. Ronnie, O niya, kaya't na kuno saan. Maudin na panagdaton ko dito ikan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling armat. alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kaya't nak mulagayam. Agyaman na ka. Sapay ko maata dinak ti isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatam. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag ti agbalin nga anak ta. Anya. Kat. Pag naadan tangaron. Iji balayo. Tabasit ti balay may. Dakdakkel di balayaw. O sige. Sikat ti makaam mo. Nanang. Ada kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo, maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na. Agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna, Sa kay agden na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na. Makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyam. Da kayat nga agnaditi balay. Agkasar kayo pa'y humuna. Agabang tayo ti pagnagadan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamat lang makapagdan na. Di na saysayat nga agbreak tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanaken ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdanata nga ro din Sige, sumapul ta nga ron iti pagnaadan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Isu na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dananang kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akasapulan ti kwarta para iti papeles mo. Ayun na niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabruda. Sigurado ka iti ta desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga roden tagi pag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramatam. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman tatang. Ala, asikasum nga roden ti papilis mo. Bareng mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ken ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iji Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Uwan, nanang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, maanak ko. Uwan, nanang. Ay, nasaya at mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam nagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di tagtrabaho.
Agornong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Wen, nanang. May dito pagdaidan ta. Ta saan data makita dananang kentatang mo dito eh. Awan makibiyang ka data dito eh. Wen, Ronnie. Nga maikawa saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Wen metkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, si Kangay, saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita, tani. Awan pa'y mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine? Ronnie. Ay, umay ka man kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Ronnie. Apay nga ita kala nagawi, Darlene. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawin ngay. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila, taag subli akmat lanumalam. Anya? At dain nabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan ni uncle mo iti kwarta. Manon na bulan nga gap-apply ka. Di ka pala nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw atam iti binulan. Sana bali Taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ije abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumot la ti daw-dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran Saan? Masapul mo nga mo matalyawon ti utang mo anay pag-anakem anak ka. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Erto iti kwartam. Ayaman nagtatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamot nga agdiskitar, Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni di lugar mi. Saan kumamot akas na, Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga dayta sina-sina. Saan mat adayta ti solusyon iti parikot ta? Dayta ti amo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan dati panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si dirin na. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na latan. Ngam tikas ta si dirin na. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak to paikat asikaday ka, Arlene. Nabayagan alaslasinan ka. Takanayon ka makita dita paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak dita bangir abalay.
Api nga da kayo di tanana. Dita ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga'y mayak, takayat ko apun ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Arlene! Babe! Asin mo day tayo. Apaya di mo pastragan. Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y nga'y. Taga dito'y ti asawam? Kwa, gayem ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito eh. Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito eh. Ha? Binilin nak ni Arlene adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Nga makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dyan, babae. Naman mi man laangan ti umadanin na panag-abroad na. Hanggang sa baligayam teraramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na, kaka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan, Mau? Agawid kan. Magipapain ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Kwa, tatang. Anya. No kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan. Anjalangan tesawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan. Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabaho. Tamabain akon kadagiti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga agabrod. Anya, Panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang. Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. Nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinerak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Nana. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan. Amangan no sa balay tinagabrudan na. Bye-bye amon. Total. Responsable mitlaang. Sa dot ngag trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Isuadi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawaninda ko matatang. Nanang. Wan. Awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawaninda ko man.
bayag ti tao. Ada akong dito silid ni Mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Lumaalak tayo jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni Mama. Tamadlawan na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay, no di kan patay. Santo syakto matlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidak kasi ti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No dinak impan di kasino. Saan ko madakil tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ong tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga dasumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Andeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagaduti iduldulin ni Mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Dinak ipulpulong ka ni Mama. Nawatam? Ne. Nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpasumat. Aglibak ka pa lang. Di ka kay manlangan. Saan apod no tiimbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak nga minti sa sarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso ang sinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati itibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan na mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw tinaka? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tay mat magawidan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat ani Saldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang.
Ha? Diyak pa'y mo't mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswilduan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mo kada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din tada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit ditya yaman tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak idita. Awan ke ngarod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar dayan tayo, nanang. Namin adu tayon nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak abulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat kabailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apaya kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapulit ti balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana ngay. Apaya kasla makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam ni ti balay. Day jay mod gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakalo tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga rin na makaungat kayo ngay. Do para mod gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa, jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Dakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan day iti alahas. Sapay milyones kano ti balor day di nga alahas. Papa, isasapulan taday di ababaunan. Bawin tahti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di kagdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang.
Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya tagpa-ospital. Tapno amo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbag lakit din tadakad kadwatan ni nana ising. Ken ado ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talugaran ako. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din ada ilamlamangan tayo. Malaala, ingka kitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anangawat iti dayjay. Taawan talged ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkari akin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence la ang tinasken apangyawatak iti dayjay. Nanang! Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Naimbaglangan ta syakti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayaat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaat ni papa. Narigatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Pagiti inutil. Ha? Ne? Apayin papa? Agpupungtot kay manan. Inaldawlat na nakasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulag. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanen tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na nilolam. Milyones ti balor na dya. Papa, mading amin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Isungan inot na nagserra. Tinak man isoro. May sakamat. Unay ni papa.
Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tanukas to'y amatutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang. Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang. Didak pakadanagan. Kabaila kon ti bagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko. Maala, mapan kamin tapno makaawid kami maala adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid kanina na ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami matngarod iti sulsuli na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla darim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta. Kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo! Apo! Ala! Asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka di ti pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan dakas sa panggap ko. Adala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nanaising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin adi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti magnan. Lawrence? Nana Betty, agyamanak ta nabirokan kayo matlang. Kasano anaam ti kaadami dito'y? Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam Pastrekam ida dito'y. Saanan? Ta pumanaw kami matla adagos nana. Taoray ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya? Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. Sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para ken ka talaga da ito'y. Iso asinal sa luwadak. Ket sapay lakuma. Tanoan niya mantilinaon da ita alakasa. Ket maaramat itinasaya at barok.
Akas iti pagayatan day di lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden, Nana. Aywan, awatan nyo dahil ti akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay nasaanan baro. Alan, Nana. Alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mo't, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong. Awagan daklang. Ay, ala agyaman nak baro. Itataawanan dito iti lakas. Kasla na parutan ak iti siit dito'y baro kong anak ko. Nanang, mabalin tayong matsiguron ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlimangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Pwede. Ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Pwede. Nanang, Kunak no aguli makan ti biyagta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Pwede. Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo dito'y. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbaga day di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naidan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan. Inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan da nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo?
Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamot ng tibagbagayo, papa. Adamot gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti day ta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakaron kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, inino ta na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo manan dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong iti di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Isu asan kayo hakabkabagyan. Isu nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Itad monte kidawag tapno nasayaan ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil tiyan nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga oray kas niya tinaramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. O Diyos ko, pakawanam kumati amak, karagiti nagbasbasulan na. Ha, apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abala yun ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalapaw yo, kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito'y. Anya, unayin ni Papa. Dila na asyan kara kayo. Una yan. Jaklaim pagarup akas tuy ti inaramid na kada kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ken, wen gayam, awanan ni Papa, natayan. Naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kinina na ising. Kaasimat bakatan. Dakil ti utang ko na imbagan akam kan ko na. Taiso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, taikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala akiti sa bali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon.
Ta kayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapo iti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaonan mi. Alang arud agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasideg to'y balayo. Balayo na. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre di to'y balayo, Barok. Saanan amasapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayin kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay. Kukayon tumuten. Diyak ninamnama day ting aramidang, Barok. Agyaman ako day kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. Biyag ti tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingki talang arude. Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi di kabinit mo. Napumpuno di kabinit mo iti badom. Na umaak dagi jay na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kun no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan Anya? Nagadumot na paggastusa mo, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At da honor di anak ta. Masapul matabong gati itsurak amang yukur iti medal na. Nan, ikan ako na iti kwarta. No di nakikan, inakumutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita ang man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakay. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Naglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. So karam dito? Anya ka matan. Sayang dito no jak mausar. Sa pinagnina. Ay, ako. Imbes adya anak tate agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si gaya tada honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kaya nakasukatan di anak ta? Diyak mo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Si Kangay. Apay, di ka umay. Saanay. Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan.
Ne, at nakamot dito'y pagadalan, Rosie. Apay, at damot aya honor jay anak mo. Ay, awan, Ami. Umayak lagbuya, Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudal ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata, Ami. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Sana, Ami. Basta nga ilibre kanto, tapno awan to ti ising-singir mo. Inton sumaron no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, ha, Rhea? Nanang. Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi, Nanang. Pagripaswan nagpailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang unag tibalay. Di karumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybay-an ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudel ti utak da. Diyay laag papaanawa ter aramidan da. Agrelaksak pumamat, Nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab dito ruwar ti balayo ame. Midmida sa amay dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa dito ruwar ti nangisab itam ka dagito ingay. Mabasaan og tudaw. Isar ko ano ang tuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito aya. Tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga malakan niya. Malakanyak. Ay, di ka marami. Kaya no puro sa tigrado mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti malaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Tadi pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di ta igam mo ama ka, Alden. Dinawat ko kinapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ta? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang asaan mo at tinakaw day ta. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dalaang iti unag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing iya pagadalan da. Iso anakul na tautak mo tabulakbol ka. Kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Ni Rhea ngay, Nana. Ay di mo disturbon da anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti dadakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaren di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Naimbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman ti kadat medal na kanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa kanumad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursurando.
Ni, apay nga rin akatawaam nga eh. Kasano? Nagmudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay. Bakit? San anong saya ati kasta nga ibagbagang? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaeng. Tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba. Nagmungudel ti ulo da. Ay apo, di mo rubang apagtang si ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam saan amasapol nga uyawan dagiti daddo mga ubing bakit? Naglalastog dan tumit. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalyana. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. O sarek inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sa apay ag-eskwela nga. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amang ano jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bula. At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo nanang. Nagpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Iso nga agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo nanang. Nabayag mat, adyak nakitkita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela ije syudad, ami. Makipagnana ije balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagan mi matkit di Makamu ano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, ngam di yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utek na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak tulaang dayjay. Ay, katpadasan na lata. Diyay ngamin barkada na timang disdisturbo kan kwa na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kamblawan da ka anak ko. Nakalpas kamot laangan iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yo anang paadal kanyak, tatang. Pagripangan mi dahi sa kasdadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tayto padam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makiasawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At day takamanan ako na. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak day tananang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan.
Awan pa iti panunot ko ti makiasawa. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Ay na, agyaman ta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amok namin dirigat yung kinitatang nanang. Isu nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya ngay, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y trabaho na ita. Kahit makasapul tumat Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mat anak kagraduar. Katawan mat amuna. Iso nga imposible ang makastrat iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat agas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutan to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamat. Agpaisumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpaiso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta ngay dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mo din tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan dak. Ngam awan man. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabali na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo to ni tatang itikwarta na. Lukas na. Nagsweldo ka na, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akas kan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makiasa-asawa. Awan pa'y nobyok nanang. Iso nga dayo pa mapasamak dayta. Nasayat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamaki as-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Pangurag iti awag dagiti naplaya ka trabaho. Jakmat lang amin makastrer ka niti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay kumata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyonan, nanang. Anya? Paglitsunan? Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan, nanang. Inadal ko ito online. Anya? Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click, nanang. Sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta, anak ko. Agyamanak, nanang. Awanan. Talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Kat bay ano kasla ti kayat na. Nagagad-kid ti dadya baroa. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mo't nga rod ang maawat iti trabaho.
Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasigurado di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya jayan na. Kunak tuma nga main, amasayang laang ti kwarta da rose. Ta saan na makatrabaho di anak na? Bakit? Di ka mang tagibasait iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo amaw ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Amom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanaop. Ay nainsan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti suplayam iti leksyon. Wan nga ro din san. Katagyaman ako na ka ha. Taga po iti pautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan na nyaman na. Si kakit di man. Nagdakkel pa yun ti balayo. Kan nagpintas dagiti lugan mo insan. Sana all. Di ka man insan. Nampakbak lang gamot lang yung siyak ah. Ah? Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to tibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipo diti apo dagita insan. Eso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, ano't kita ang litatawa ami? Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga paknangan da dya tao. Oh, kat anyat makunamitangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapanking kwa na? Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anangudel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat kang kwa ng trabaho. Ngamita, nagprogresong ti piyak na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat tibiyagnan, ngamdi anak ta. Ay, wan nga ron. Apay ngay akas jay. Addan samat pilpilyan ni gasat apapintasan ti biyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasam mati ag negosyo. Ha? Anya kumanegosyo ngay nanang? Diyak kala, anti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti ag negosyo nanang. Nagbak nang aminin da diyang Alden. Nagpintasan diya balayda. Kun sasagaysadan itilugan kadagiti dadakkel na. Wala, tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso ang nalakala makagatang itilugan na. Wan nga rod. Bigla matan abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay kayo ami. Kunaklano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Ada kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami.
Kaya't nakanutagi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglap-lapo sana nun ti anak mo, Rosie. Saan mo't kabsat? Saan akas iti anak may? Naisaltaklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit lang. Kunak ngag negosyo mo't, ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay kat mayat lata ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo ti sweldo na. May mayatan ti basit basta adda ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rosie. Oh, at tinayon ti ayuda yun, nanami. Ay nagyaman na, Kalden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kina apo. Ay napakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayo ti tumultulong kada kami akalugaran nyo. Lipatin yung tinapalabas, nana. Kaya ka sa pula niya titulong. Di kay kumagpain, masidag ka na kami, ha? Ay nahagyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya. Biyag ti tao. Agpagnaak mampay diti parke. Ure kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apaya na aramid na ti kasi kanyak. Awan matya mo ka nagpasulak. Kunana nga ay ayatan nak. Kunana nga ikasar na kapaman nga gawin. Ngaman niya tinaramid na. Simangpet nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasarda. Nagsakit tinaramid na. Ang saan? Sana rumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan kuana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak mampay diti bakante at tugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahad ka magnanak ko. Di bagtaran. Nag-cute mo tan na itanga ubing. Oh, ito ka lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y lamag na. Iso apasaray may patugaw. Naglukmag. Siguro nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimat laama na ti kadwana. Oh, papa namin yung anak ko. Dito. Dito talay. Sana tila papanama, ha? Agturungan dito ti ubing. Oh, makita.
Naidugmam ka na, anak ko. Ala. Umay ka, Juan. Sunan, Juan. Gusto na, anak ko. Gusto. Ni, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan, anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapandanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat. Ubag pailaan. Nakababain mo, miss. Alakit din. Kaasi ti anak mo. Ala, umay-kan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umay-kan niya. Sige. Mapan ka nga ro din, anak ko. Makita si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka, anak ko, Apay, mamim day taaya. Sa bali. Ala, umay kan. Ala, di na kamutan kayat, mister. Imarakop mat kanya akon. Reka, anak. Kababain ka ni madam. Umay kan, Juan. Agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitin no di na kayat. Tane, kaasimat. Nakababain din kan, miss. Pasensya amla ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga-ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanin, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin at talaga dito anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawid. Adalugan mi. Impark ko iti day abanda. O sige, intay nga roden. Makiawid akpay laang kada kayo Tani, kaslamot kimputin at ti anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko mat siguro ti agawid. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag agkid daw iti pasensya kin ka. Ayos laang, sir. Mas daawak laang. Ape akasla na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Si kugpayladay di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Daydi? Kunam? Kaya't mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko dito palayo, sir? Juan. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti, sir. Please. Umay ka. Agmerienda tayo, pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas ka agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panag-aawid manan. Isimpa ko nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mo.
Saan ka di? Wen, apay ka di? Adda kami kaneri kang anak ko dito ruwar di opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkid-kid, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara ko dito office. Ay, kababain. Palasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababain. Ang mga no ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Jay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatek ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmot ng tiputot na kanya. Minamaag da ita. Di ka di agaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may taloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mo ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kititataw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka ni ti bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas na saysaya at ngam dayjay a lalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di kagliday. Agsubliak mo't laeng. Iti pa nagsublik. Agkasartanton. Dakkel tumot tiniri ka. Isunton ti flower girl. Ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnadam. Aloha. Tapno dakad kadwadananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kagdanag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adeng ganday ta nga imbagam. Aloha. Agyaman kit makunak asya kunti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapot takaskin ka tinangayat kanyak. Ay-ayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay sa tanton. Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Pula ni abroad. Ita, umadan imanan di pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Nga agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak na ita. Ay, agyaman ak, aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apokok. Kaslapudpud no nga anak, ti pangibilbilagam kenkwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayatan ti maisina kenkwana. Ay, mas kay kaya't nakapayin ngam siyak alola na. Mami pa yan ti awag nakan ka. Wan nga ron, nanang.
Kat pakaragsa kaklaunay adang ganday taken kwa na. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan. Kaya't kumutin nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay nga mga rotag eskwela, wan. Wen, Daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumuten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mamim ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay. Kumusta kan? Kaano ti awid mo? Yak pala may baga bakit? Palpasag pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat na pagbalinan. Isungarod mo ti kayat na. Kapilitan nga rod na jak pala agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ay, naimbaglakit din. Tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga rod. Pasensya kan bakit kasano ka na makabukal tayo ti anak. Kat saan tamon ngamin agdindin na. Sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag. Agan anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga rodan. Tagtrabaho ako. Bye. Bye, lakay. Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamutin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat, anak ko. Mami, thank you Oray saan asika ti mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan. Diadal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tay jay matabron ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayo nga ipaayan iti napintas a panagbiag ka ni Daddy. Isuabayan nyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali a pagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin.
Maikawa kiti kawan ng tiyanak ti Puderta, Polan. Anda ni tiyadayo a lugar. Mairam kan tumit laeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Tinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaengan. Talaga balasan nga dyan, akta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon na balasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga ron, bakit? Jak ni namnama. Ang makasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Sikamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatag da kamat. Bakit?